Znam samo da se Srbiji s njenim pastirima ne piše dobro. Na slavni vrh Srbije sad može i Gavran da zasedne iz tog vrha zajedno s Pacovom celom Srbijom u okrug da vlada. Moj Bogoje, čitajući nenapisane knjige zaboravio si o nenapisane. A u tim si knjigama mogao da pročitaš da je pastir bio i 2 put kršteni veliki župan srpski Stevan Nemanja i njegov sin Stefan, prvovenčani kralj, i Sveti Sava, ravnoapostolni, i Stefan Uroš II, kralj Milutin, i Stefan Dušan Silni, srpski car. Mogao si da vidiš i da pročitaš da ti pastiri nisu gubili ovce, da srpski narod sa njima nije bio stado ovaca što blejeći ide na klanje, da su pred njima uzmicali lavovi. Pa bi na osnovu onoga što je bilo mogao da vidiš i ono što će biti. A bit će da će se i danas na Kosovu naći pastir pred čijom će rukom ustuknuti onaj ko do sad ni pred kim nije ustuknuo. A Murat i njegov sin, Porod, Gujin i Aspirin štene Lavovo i Vasilisko. I da će neko sunce, makar i kroz mnogo stotina godina, goneći s vrhova te Gavrane i Pacove, izgrejati i obasjati Srbiju, ako ga ukrešemo danas.
od 5 minuta bukvalno smena policije ili šta već i nastavlja se sada dalje. Imamo znači Međulužje, ovdje ćemo prvo naći pomešati. Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, on je Gospod i javi se nama. Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, tu zaželjem slave Božije, u zemaljskom njemu blagougodio si. Vi ste dokaz tome, bez obzira koliko vas ima, da je sreće, da je više vere u našem narodu, ovdje ne bi moglo da stane, što kaže naš narod, ni igla da padne od naroda, da vas sačeka, da vas dočeka, da vas blagoslovi, da vam ponudi čašu hladne vode, ako ne da se pridruži sa vama, bar da vas dočeka i da vas časno isprati. Zavaravamo se ako govorimo da smo mi veliki Srbi i lupamo se u grudi i govorimo o srpstvu, a tamo kada treba da ga pokažemo, a srpstva nema bez hrišćanstva, bez vere, bez poslušnog zakona. Krasna bila, po Kosovu što se bila, zlato crvenoju nosi i sa njom se ja ponosim. Zlato crvenoju nosi i zimo, odlazimo da se ne letimo, zvolom je to jesenici. Pre 621 godine, na Vidovdan, po julijanskom kalendaru, 15. juna 1389. odigrala se sudbonosna bitka između Srba i Turaka na Kosovu polju. Toga dana je, kako narodna pesma kaže, srpsko propanulo carstvo. Za taj događaj vezane su i kosovska epopeja i kosovska etika. Kosovska bitka nije završena na dan 15. juna 1389. Ona traje vekovima, ona se bije i danas. Sve su srpske bitke za odbranu srpstva utkane u tu bitku, a kosovska bitka se razlila u sve srpske bitke. Kosovo nije više samo polje i nije samo bitka, to je duhovni koren srpskog bića, bez kojeg srpstvo gubi i samosvojnost i samobitnost. Ali to se mora naglasiti, Kosovo kao teritorija i Kosovo kao etika i kao suština srpske samobitnosti toliko su međusobno sliveni da se ne mogu i ne smeju razdvajati. Već vekovima se peva, govori i piše o Kosovu. Proslavlja se Vidovdan i nastoji da se shvati i otkrije sama suština Kosova i Vidovdana. Mnogo se shvatilo i mnogo otkrilo, ali proces saznavanja i otkrivanja nije završen. Smatramo da je danas važnije nego ikada do sada da se podsjetimo šta je Kosovo, jer samim tim se daje i odgovor na pitanje čije je Kosovo.
Mnogi od nas boli Kosovo, ali da li je dovoljno da nas Kosovo samo boli, a da ništa ne činimo da otklonimo uzrok bola? Također, da li smo svesni radi čega je danas ovako na Kosovu? I da li mislimo da možemo sačuvati Kosovo kao teritoriju ako ne sačuvamo kosovsko-vidovdanske ideale i ako po njima ne budemo živeli? Treba da shvatimo da je Kosovo onda, sada i uvek ispit iz svetosavlja, ispit iz nacionalne i verske svesti Srba. Shvatili smo da su Srbi na Vidovdan 15. juna 1389. sjajno položili taj ispit i da su u Kosovskoj bitci iznikli Kosovo i Vidovdan kao plod svetosavlja. I posle mnogo seoba i stradanja kroz vekove, na Kosovu još ima Srba i hiljade srpskih svetinja koje se žilavo odupiru svim nedaćama i koji nam pokazuju više nego očito da Kosovska bitka koja je počela 1389. godine još uvek nije gotova i da imamo za koga i zašto da se borimo. Zbog toga u budućnosti mi, mladi naraštaji Srba, treba da se trudimo da ispravimo kvar koji je nanet srpskom biću u proteklom veku, kada je 1974. godine data autonomija Kosovu i Metohiji, koja je dobro utabala stazu za dešavanja 90-ih, i kada je dostignut vrhunac sa NATO strane koja je omogućila neku privremenu, da je nazovem nezavisnost, arnautskim bandama, i kada je po ko zna koji put u 20. veku srpski narod bio primoran silom zlih ljudi da beži sa svojih milenijumskih ognjišta. Također moglo bi se zaključiti da ima dosta viđenja kojim smerom treba ići u budućnost. I zato mislimo da svaki smer kojem nedostaje Kosovo i Metohija u svom delu nije pravi, a da putevi koji u svom delu imaju Kosovo i Metohiju su pravi putevi za zdraviju i srećniju budućnost u Srba. Tako i mi, većinom mlađi, krenuli smo 14. juna 2010. godine po Gregorijanskom kalendaru, jednim od puteva koji vodi u pravcu očuvanja Kosova i Metohije. I taj put je trajao 14 dana, koje ćete vidjeti ovde u ovih sat vremena, ali možete zamisliti kako je to skratiti 14 dana Vidovdanskog marša u 1 sat snimka i koliko toga ima da se vidi i iskusi kada se krene na ovaj put peške. Tako da ko nije u mogućnosti da ide ovim putem, neka uživa gledajući kako je bilo na prošlom maršu, a ko može da ide, neka se odluči i neka krene put srca Srbije.